Tingidon hang ni ki khana kiba nakaleng ka Muay Thai kan lek man simanta ban mikmat naka United Muay Thai Association India. Kakinhun Yelekai Muay Thai na ka King of Martial Arts Muay Thai Association of Meghalaya MTAM hakajiya kendo bakila pathai kubor menta kasingi kakhaatarik uyayong kalapin bana ba saungut ki khana Yelekai jongka kinsami bana Yelekai shakalimpung Yelekai Senior Men and Women IFMA World Championship of Muay Thai kapan salong hanong ba Bangkok jongkari Thailand nadu ka sautarik hadu ka khalai tarik ujamang kinong Yelekai ki bana yeshim benta na ka jila Meghalaya ki kintup yeulapin shai simli upinne board melim ngam u Edelbert rendong singi ba uskambor lang marwen ba ki referee ki bana sindran ki kintup yo ba Angela Sun ba uba pinsuk lang sumer. Tingidon hang ni ki khana kiba nakaleng ka Muay Thai kan lek man simanta ban mikmat naka United Muay Thai Association India. Tingidon hang ni khana saungut kini khana kidai ki bala job naka stia ka national tournament kulalong man hakani hayupi mesum tingilai syajit hang ni saungut khana kemud kita kidai wele ka armature lapun syai simle busong sai kedian Kuri go under 23 South Prahaka South Prakaji kategori Midon News Kembor lang merwen tem simala banpoi nomor ba kajing jia kam susi ayeng cuma penjui tem simala banwan ini nyele aka under 23 sanko kapasan poi kiji kategori Midon niki elite kemud kani kade armature ngidang ding chest guard kemud kani ke elite kemud kamdan chest guard chu kadon betak headgear baki elbow ke klub ke elbow kan bat kanika ke ngimdon jite syuk ban kembos hakanika armature tingidon ne penek bor melingap ban khun ka above apply snang ta kadai ke ba under 40 years kadai saupra kg kategori ngidon ne ba Edelbert yarap rendong sngi ondai sin ban kong beli simenta skawal world championship kaman solong sen po Thailand te ini day haka prausan kiji te ngaso nakaleng ka association ngaso man ay kublay kamtami government hakani government brodem kaba nilala ban yolat baki kena beli simenta hakatega tournament kabelong hapo Dubai hapo Abu Dhabi nadu ka April trik hadu South trik Jun tena ketiga championship miso banang bingiso serong nakaleng ka association banwanra ayo ru ya kana mi brom ya kari kaba penek dan hani ngumut ngelayo benkur atli u bronze medal kapta kadi penek melimngap bat belasai bau karbuli te kini kena ide bolong ra 6 ya ka ri kini bat ya jelah